Alu shikim tani. Pau kimye vechono npelo akvishi arul peke. Kristo timi kuplemi kumtsu viageno akktsa hipau. Inul penike akirin shani. Ishit khudolo kucho kichlo hekte ngoi pes Kristo mi apapemi kuto mosakırızı eno pekırızı ki shi akyu itlono. Kristo mi alhu timi ni baptiz cineye kucho yesu liki show pulbe eno pukberi khu achekem kho pelono ni kupliye kyu eno alhu zalo ning ye kyu pulu ankeno kimchilu eno itil penike ado hipo lulane. İşeninguno azoto şeno junsha kyuye Sabat yezakhoye işi Kristo milawri aktsıga mamu pin masa ipikyu apikesha are the Sabbath laws binding on Christian today. Ninguno azoto hipaulo kishekulshi junshane kuto yesu eno akuplim keklo alhutzalo Sabat ye işe ningu Kristo timi bulosha aktolo akuplim khorenguno pin masa kyo mukeno ninguno kimchilunke Kishakulishi ashakchishi alhutala rui kigabushini. Ninguno ashakchishi rui ringezlo. Sabat yeki ukeno. Akırla ulono ninguno ishi itilvenishani. Sabat zalaye atala aktsiniu. Aluhuno tokatme kımtsı plosu ve getkau. Akulorkikiu zalake. İsrailimi eno judem korgenguno. Sabat zalaye agola kıtı taluno pekme eno pimir bebani. Diye atsala lakil kik moikemu tikhetini mamu pano pimi festivals yeli celebration ceremony kho agwalaktı talano sabat pimi eno pimi eriku shiri itlani ikemu plosha khe aktolo ninguno kuplim khono sande drakani ikil çeküye sabat zalakmoge diye atsala aturu akim tezala Ampiu Jesu Kristono akti takhiveno khichle iturivekyu toklu tsalo ikiluri kuplim khono kuposhulu eno tipo tsalolono new lajupu heshelukyu new akhupu meri akyu michi kuplim no ampiu alu shekhe achikyu tsalake teranguno sabat ye atsala aktsiniu aluhuno akhurekyu tsala Israelim kholo ayazatkyu eno sandeno Akim tetala aluhu Jesu Kristono akti takhiveno khichle iturivekyu bloshe aktew kuplim khono pulu eno pimiachekyu tsalake ipi ninguno atorshiri bloshe akaulo sabat eno bloshe aktewlo sande hikmoya azalaki yakı eno awalaki yakıluno itilu vetalu eno pimiachekyu pesi bilwe pagani ninguno ashakchishiri Sabat yazakhoye işi Kristomi qolawri aktsıga mamu shilo pikyu apikyo mukeno kuto yesu khikhlano ri kebushini atugu shi kolashan mesu akedokini ajo chirtsgo eno chirtsinlo ishi pisini tirenguno dimikyu pelomu chukukusho tikhetini zalapinini kyu akhte pinini kyu mamu sabat pinini kyu renguno Nong show ayeza betape kevlo. Hipokhoye kyu irini chenikeno tipao yekkike ikemu ampi kuchoye Kristoke ipi ninguno Colossian misu akedokini ajo churtsgo churtsinlono sabat ye kyu nomu nishu ayeza bere pinmasa epkyu kumawai kyu rangu hipokhoye Kristo irim pizu Kristo yekkishiri timnopim chekyuke tono itehi Kristo ampi eriveket kauye ningu kyu shomu tipauye masai epi amoko en ayeza bekyu kumawake ipi alhutalo ibepakyu atoshi klani ninguno plajekyu ploshakhe akaulo pimeyege akyu sabat ye achine ceremonial kukaye ketono khik pivi moral yeza shi itul amoy tihutoy tipakhoye timkosho ankalono azabemowake ikemu hipokhori chinechini khipe mlakyu mama agashi chekyu achne kumla eno mosa yeza Jesu Kristo irim pizu Kristo ju kimhi shedo shiri achekyu kumtsu ampio Jesu Kristo irikelono shikpuve eno kishekave akyu ningno itlane ning ye kyu ranguno sabat yeza khoye shikpuve
eno kishakawa ipi pulu achenkeno ninguno kucho yesu kiklono mtsumsheshi ningvlo pitsakyu jujun shane laki Colossian mesake do kini ajo chirts rolona chirts in lono Paul nom mtsumsheshi sabat ye Kristo mpi yekku shedoke ipi pitsu itehi ningu koye hipo yeza pape masakyu lono tsrape khimovae kyurengu Kristo mpi ye irva eno ajo hipo kholono mtsumsheshi apinelo sabat pinchekyu akhikte ikilchekyu sabat zala ampelo akhilo eno apinedolo juvishimno akimteshi ikilchekyu kemtsi kristolono kishekava geipi itulaine atro chronicles akedo mkukta sherlaki akini chronicle bidi kini bidi sherlaki kt Ezekiel mesakedo blobdi pungo ajochasini Hoseas akedo kini ajolaki chakhi hipokolon klein Tsala Paulno Kitaw akwato pine kwalkino kristolono kishakava ipi pikepu shagaye bayekyu renguno sabat zala ipi mtsimshe Colossian mes akedo kini ajocha zocha sinlo pinkya hipaulono ningno itulakyuno mtsimshe shi kristolono sabat pinche kyuye kristo vecheuno kishakava ipi itlani kini sabat ye Israelim kholaw Mosa yeza tushoki khi mchipu lakishi tsikyuke Exodus yes akedo sherlaki ajo chirtsolono chirtsini Ezekiel yes akedo mku ajo chirkini Nehemiah yes akedo toku ajo chiribdi ikehu itehi ninguye ploshakhe aktho kholo akeme akehu ninguye Mosa yeza mchipushi tsikeu hipokho pinmasakyu yeza ningsho amokho bemowake ipi ningno ibrimes akedo tachelono mtsimsheshi yepepakyu itlane ktu Bloshakhe akcholo Christian vilo sabat pinlo pikyu yeza zipakyu kahai abidu shi ningu netelono itulo akyuye Bloshakhe akcholo alhu mlakyu worship hohoye atsala atru die sande lono kohokum kono kuposhu chekyu shi kutu yeslo yepakyu eno kuplim kono tishi pimirkyu itulane apostolum yes akedumku ajotsini bungu bloshakhe akaulo juda kumum qolaw sabat pin penkyu yeza kahai mamu sabat pin movekyu renguno panongu qosho amoko bekyu itlamwe tsala sabat pin kyu no alokupu jutim khekyu pushi araye kristo ye ame kivekyu ankya ninguno itlakyu hutoi sabat pini chekyu hecheveche Kristo alhu ampino ningu renguno aklok khikivi khakulu kakmra kivi zvekyu vecho kichipla kyu itlane Kristo vecho no juda kumomi kamts alagilaki akibolaki amerilaklo sajetske toy itehiye niuye sabat sala hipo pin masakyu juda kumomi ena kuplimi Kristo mi kyulama amoko bemowage pi itlane zero Kucho yeslo mosono ulokiuno azu sabat sala pin cherikyu kukaye mamu sabat pin lopi azatsikyu kukaye kyumu itulamoy senailono azatsimpizuye tsini apostolumi Jerusalem Council lo kuptsa kushokelo tilehi panongye sabat pin penikyu juda kumomi qolaw azashimoke ninguno apostolumi sakedo chirpunglono Jerusalem Council kukuptsa ena hakta itulnani tache apostol Paul no juda kumomilaw akhne jeli shikpimi eno hekibde qo renguno kitsi saki eno lumpikyu itulaine ikemu paye gotlakimu sabat hekibde eno ikilmukyu eno pape mukyu renguno panongu kitsi lumpikyu shibepa moy toku Galatian misake dubdi ajo chirlono chakhi Paul no Galatian ko lumpi kyurangu panong no atsala akhikte ko eno chini akotoshi eno sabat pin kyuye masake pi kumsiki hoy Paul no panong lumpi kyuye Kristo vechol kino
timiye akhne khekts shikim tekulupu aino mtekulupu lagekiyets eno khakhetske epi ninguno galatian kakulo paul no akimja khoto shi yekyu tlaine eno tipo ulono pano ko kts eno sakiri nong ye chini eno itukul kukhaye hipo no akhoto shi khikevlo epi kts eno lumpikyu itlani chiri romie sakado chiribdi ajo punglo paul no kunokhono sabat pin akeno tipokho lakhashike tilehi mtsumshaino judamiri aptsake ninguno hipolono itlakyu te paul no mtsumshay shiri ashlo kukhaye pin masakyu akhotoshi papechage kho lumpi eno tipo lakhashakyu itlani eno ninguye christove chono akpullono khilmasakyu getono sabat pape masake ipkyu tipo shikka yeza kahakyu ninguno itlane chakhahi abotulo akukho ikpemi church fathers akukho papu nokho ignatius lono o augustine kutolo panon kumtsuno sabat ye kshakhawae eno atala aturiu sandeno christom khorengno alhumlanikyu tsalakepi ktsishika irane hiye 7-day adventist konopulo akyu sas kiyakh eno bidaloshi ane ikamo ningu baptiz eno kuchou yes kikhlono yepapa kyu te christove chono sabat shakho eno aklekhi kivishiveno ningu ploshakha aktolo kuplum kosho sabat yazahipo ninglo aktsga mamu bema khoshire tsipapa kyu itlamu kivecho akplum khono abotlono pulsis o shining tsketoy ningye sabat yazaktsgalono ko khapeve kimyake chirkini sunday Saturday Sabbath az khushilve akyu kumuke ikemu ampiu tsalaye kugomu kuplimno hektsino ampiu khichle thuvekyu ikilo achinikeno tipauno ampiu tsalake eno tie apne bocholo atsala aturuke kuplim renguno tsalakipets ningye Sabbath aklo khe tsalake kyurangu kristolono ningye khakulupu kumlakams ashe hovake Ibrius akedubdi ajotoklono chakhe tiranguno sandeno sabat sala kimhi shiri ikil akyuk moy sabat sala pinchekyuye kristo wolono kishekaveno itehi ningu ploshakhe akteuk plim kehu kristono khishle turvekyu atala aturiuno ampiu tala shi ikilu amasake ipi ninguno kutoyeskiklo eno nizu kuplim khoshikka kekhlono itlane ninguno alhutsalono ashekchishi chuluikirveketoi sabat yazakhoye ishi kristom lawri aktsgapikesha moy kahawai kyurengu kristo vechono ayazakumts shikpuveno kristo ampino ninguno sabat aklokhi akutotsono ninguno shikpuvezake ploshakhe aktulo kuplimi eno ploshakhe aktulo Yeza ploshakhe aktolo apostolum khokks kiunom ploshakhe aktolo judami eno judakmomi kamsuno sabat sala ikilu eno pimmasake ipi ayazashi kts eno lumpikyu itlamoe teranguno ningu achneye akwaye tipa khokks renguno ningu sakgz eno ningu kkamsim loship savepege bukmoe 7-day Adventist koye panongu ye sabat pimachene panongu kuplu panongu shikka eno panongu lahaye kutomo piwolaye kutoyeskikhlo kiyaqri kutoyeskikhlo kinegri kutoyeskikhlo khaklu pasri bidalawshveri akiri kutomo tulchene ikemo ishi aktolono panon gilgramo vene ikemo panon no kyu paplono kts eno shika aril vilo ningu kristotimi baptismi eno alhutim khoye alhutalo yepepagete kristolono ningu ye sabat itlvae eno itehi jesu kristo akte takhveno khichlay turvekyu akteola jpunyung tsvekyu atala aturu sande tipa huno kristo miranguno kuposhulkyu eno alhu ampiu tsala shiri ikulachi kyuke teranguno ningu kumsim lokyu nom lipleri mono ningu atala aturuni jesu kristo na akte takhveno lajpu irvekyu te aturu korinthian mesake do chapmajo lakikin ktlane vegeu te
Q papishi pula renam Cristono actilono khito removaye nin kupulia active shanjige ikema Cristono active khibeno khito revegivecho nin ye lajbu heshelpe en nin kupulia khaqu en nin ye pula cheku tipo ye lajba ni ptsaku kupulkepi nin tsikete nin re akupul tipo atala aturini jise Cristono active khibeno khichle revegiu zalo Akim Tatsala Sunday Tipono, Ning Ramuno Akim Tatsala she kilo repulajicute. Itari, Ning Kakumsinim Loning Kupule, Chimevemono, Lipivemono, Eno, Shikrzvemono, Ning Retishi, Akivu Eno Kucho, Zuchpes Aluza Kiklona, Huinolopi, Aluza Popes Kutuline. No, Himna allow topic Kami. I've heard you argue Pispen Sharaye. Itari, he 7-day Adventist eno sabat sala related mam ktaw nong no kuches la avheuziku topic ariku pispen charaye tishi comments lona pitsu eno nong shikimti nong no aluza kishekul shi ashekti shi chulinin sharaye eno ksampam kholo ksajin sharaye share shi spen shani eno nong shikimti subscribe kashi zono itari ning tohushi thanashi ashekti shi re aluza krak sajinike kamtsuna khekto eno jukto za penge shikimtani